Haradinaj besan. Kurti je uzeo nadu građana za taoca. Bivši premijer Kosova Ramuš Haradinaj kritikovao je predsjednika kosovske vlade Aljbina Kurtija optužujući ga da je izneverio poverenje građana i njihovu nadu u bolji život, prenosi Jajmi. Haradinaj je na drugu godišnjicu pobjede samoopredeljenja na parlamentarnim izborima rekao da je Kurti pokazao nepoštovanje prema srednjoj klasi na Kosovu u ocjenu da je naneo štetu i preduzetnicima. Kurti ne poštuje srednju klasu. Politika levičarske vlade poput Kurtijeve ima za cilj da pretvori srednju klasu u siromašnu. To je nanelo štetu siromašnoj srednjoj klasi i preduzetnicima. Povećanje cena ima posljedice po siromašne i srednju klasu, rekao je Haradinaj. Kurti je, smatra Haradinaj, izdao poverenje građana. Ako govorimo o njegovim obećanjima koje nije ispunio, spisak je dugačak. Nije popravio stanje reda i zakona, nije uspeo da unapredi međunarodnu agendu takozvanog Kosova, trend iseljavanja građana se nastavlja, naglasio je Haradinaj.